cia mugunda uyu. Mamwe ma maria makoretwo makiandikithio kana makiandikithio ni uria makorirwo makiigwatira buroti mugundaini uyu. Leo tumekuja kuripoti kwamba tulikuwa tumenunua shamba hapa Mavoko na mashamba yetu ilibomolewa, nyumba zetu zilibomolewa na hatukuwa na notisi, na ndio maana tumekuja kwandikithia kuja kuripoti. Ndio kilio chetu kiko hapa. Hapa ndio tunatarajia kutakuwa na matunda ama kutakuwa na mwelekeo, kwa sababu sisi hatuna mchagua, lakini jinsi inavyoenda, na akatuahidi kwamba hakuna plot zitarudi tena kubomolewa. Nimenunua 1 acre 1.8 na nilikuwa nalipa installment through bank. So nilikuwa nataka DCI itusaidie, kama inaweza tusaidia tusaidike, at least tuwe na mahali pa kuishi. Nilikuwa nataka kujenga, nikuwe na mahali pa kuishi. Hiyo pesa tulikuwa tumeungana kikundi, so tulikuwa tunataka tujenge, kila mtu at least apate mahali pa kuishi. Tugitigane na icio ciĩgiĩ umomori wa nyumba kwa mwena wa Mavoko, riu tukirongoreria riboti